Yeah, m'te tande rapper Dog G, ti pat n'importe de pe a ba, son t'a parlé don ba dépression. Dépression li will men, so from experience m'passe de dépression, m'fon pile temps dans dépression, but gen de fwa moun nan wè kap griyen dan chak jou an men, li pi depress, jan anglais a di ou, pa so, paske from experience men. So, depression li will, spesyalman neg musicien yo men, ka fe mizik, ka travay. Se sa fe, wè sou son DJ men, sipoton artist, ou anpwen sou son animateur, toujou sipote artist yo, sou son moun kap tan de mizik, pa just tan de mizik moun nan sou YouTube, ay tan de sou Spotify, si moun a fe live, ay donate sou yo, ou anpwen an enkadre artist yo, e pa sel artist ki chante yo, tout neg komedyen yo, paske ou konen depresyon li an pil nan seksyon kreater yo.